Mu kiro ekikeeseza olwaleero abazigwa abatamanyiddwa bulungi balumbye abatuuze abawangalira mu kibira ky'Ensoowe mu Gomba ne batematema ebisolo byabwe naddala ente nga bangi babalese nga bali mu maziga. Abatuuze be tusanze ku byalo Kalusima ne Kalyamawulu bagamba nti bugenza okukyanga abantu batema ente zaabwe era nga bano balowooza abagagga bannannyini miti okuba emabega okubatuntuza mu mbeera eno. Mu nnaku ey'amaanyi bakoowodde pulezidenti ayongere okubawa obukuumi obw'amaanyi kubanga yalagira badde ku ttaka lino naye aba disitulikiti y'e Gomba kirabika tebabayambye. Batukomyawo ku ttaka lyaffe naye raba kye bakola ente zaffe. CDF tukusaba ebisolo byaffe babimazeeko kati ekisigadde bagenda otutema. Teri kirala ekidda ku kino. Tubadde tusaba pulezidenti disitulikiti raba kyetukola. RDC talina kyakoze, DPC talina kyakoze, ne DISO talina kyakoze. Naye bajja kiro baleeta abapoliisi baabwe ne batwala abantu nga babasibira bwereere nga babateeka mu komera nga tibalina kye bakoze, naye abakola emisango gino tebabafaako. Kati tubadde tusaba bwenkanya oba tebagala tukuuma baveewo ffe twekuume kubanga tibalina kye batuyamba. Awali ne bajja wano ne batema ente, kati bwe bakusinkana ng'oli nyineyo ogamba gwe osigalawo. Tubadde tusaba obukuumi, CDF tuyambe. Omusajja Asafu alina wano abantu abali mu kibira b'ebijambiya bwe baali tibaliiwo lwaki ente zaffe zaali tizitemebwa, bwe babaleese bwe batandise okutema ente zaffe. Tubadde tusaba bwenkanya mutuyambe mutuwe obukuumi ente zaffe ziweddewo era nakati naffe bagenda tutema. Batuyingiridde obudde bwa saawa 8 saawa 9 z'ekiro ne batuyingirira mwaka njogera olulimi lw'emanyi. Batutahiriire saawa 8 omuri 9 aho baija katuba turi aho twahurira nyekiro omu itumbi bariyo ne basaba kuteera twahurira abantu ne bateera ente neimuka kureba ogwo noho kuteera ente hati konsorant aheru na toki papa na kakuru n'abaserikali amahe UPDF babiri na police babiri na batamutoki. Kakuru ati yirikanga naza kwesereka ko webshaka na mtamutoki hati nyoti narakwa kumanya ngo batema ki ente nyuwenti murke ente sura iyo kabagiteme yaremerwa hansi njimurka honti ngumiza mu nze nyetororo muntu kuza kugira ante sanga ekitega bagize bata bakitemere barengire bagenzere nibyebyo. Kakuru nuwo iziraha n'abaserikale abatani bamwe escortinga no mukasheshike aza kwija yeja n'abaserikale be bana ba UPDF beine mbundu bejani batuta chini ya ulinzi twaremo babajana tuza tuta chini ya ulinzi kandi mututemeire ente ebyanje nibyebyo. Na eta abantu nyetireho breiti na eta hona mukiga ngwaho omuitumbi sha mwenda omukasheshe nagarika nagirata na eta bandi abari mu bantu bantu wagabo n'abantu gazo n'ababo aboko gomukayikura arsi bahikaho n'abasirikare batusanga ha batwara Kakuru bamushereka bagarika bajya ngo turonde Kakuru twatamurebire nibatukoma twajya mututware mutukome nuko bigenzere biti ankwatire Kakuru banaye tusura kubunkenke burizo natukomesa burizo tutine na musango. President atuyambe atkwatire Kakuru hamwe na Bosco aine kikosi cye. My name is Kanjiro Moses. I'm a resident of Karsina, Kigezi Sub-County, Madu A, District Gomba. We are so damaged and disturbed. We are so perturbed with this situation that people are threatening us every day, each and night. We have bills that are fronted by Asaf, fronted by Lieutenant Kafurek, fronted by Obid, fronted by Nyembi, fronted by Kayihura, fronted by Kaitari. Who are they to threaten normal Ugandans, threaten citizens of Uganda, reaching an extent of cutting our cows? You see, this cow was cut at night. It was robbed, which means someone to attack your animal is attacking your life. This land
was given to us back by the president, His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Therefore, we are crying for the CDF, Chief of Defence Forces, Muhoozi Kainerugaba. This is an issue that should be dealt with security. We are crying for IGP. We have cried several times to the IGP. Instead, is giving us the DPC. The DPC is almost making us die, all of us. He's sending police, escorting guns to cut us, murdering us. They are cutting our houses. They are threatening our people. People do not go to the markets. They don't go to shops. They don't go to schools, kids. Where are they? This is Uganda. And this is Gomba district that belongs to Uganda. We are crying for you. Please, General Damuria, the head of CMI, we are crying for you. Head of ISO, Mr. Mujenyi, Arthur, we are crying for you. We are crying for BD, Brigadier Major General Mugisha David. We are crying for you. This is an issue of security. This land belongs to Ugandans. It does not belong to tree planters. Tree planters are normal Ugandans like us. And they grabbed land from us that was given back to us. So His Excellency the President, this land you gave us back to us. Please come and help us. Come and support us. Come and protect us. Because each and every person that we are talking to, the above people, they are telling us we are the President's people. Yes, we are President's people. Are we murderers? Are we robbers to be threatened every time? Our animals are being cut each and every day. Our houses are destroyed each and every night. The district is just carelessly handling this case. The DPC is not even touched on these issues. Please, the President, we are crying for you. You gave us the land force under the EPDF, but it is not protecting us. You gave us the field force unit under the police, under the IGP, but what is it doing? We are ending this situation from where? Please help us. Amazina ganye ninyitwa Kanjiro Moses. Ndiwa seri ya Karsina. President katagara hitakeri. Onkaku watagariro. Watereza baratukunu. Konkara bakutukume bakuterekcherare. Ntazitun bazitemanyi kirona nyimshana. Tuine polisi ya field force unit. Tuine land force ya EPDF. Zine ba commandant, tuine DPC, tuine RDC. Tuine RPC. Konka byona kutukubagambira batugira ngo wito tiri abantu ba president. Sebo president ntukutakira. Ntukutakira abo kubamagara gaitu nogare bo kugari. Gabanza hante zaitu ngazagarka haritu. Nibatsanga makagaitu bagatemera eruguru. Bashanga hante zaitu ziriyo bivuga zitari na Misiri. Bazitema bazitahansi. Owakitinisa president. Ntukutakira. Owakitinisa CDF. Commandant wa Mahega Uganda. Chief of Defence Forces. Muhoozi Kainerugaba. Commandant SFC General BD. CMI boss General Damurira. Ntubatakira. IGP wa police Abasi Byakagaba. Ijini mshango itwaye burizo. Ntutware mshango yitwa police station y'Imigezi. Konka state bagito mu kitabo. Ekiba kuzafutugamira bagira ngo mshango yitu tugitware kanone. RDC tishikayo atigira ngo tiri abantu abayizire. Tukajanterga Kongo. Tukajanterga Ethiopia. Tukazaru muri Uganda. Tiri abanyigomba. Erinita kari president yatugarire baye batwakire. Abantu abaye batwakire. Muragira ngo bateko kutubinga mu itaka. Babandiza hante zaitu bagize ngo bagaraka hamagara gaitu. Okitinisa president. Nticyenda ngo tuyambe. Nitwena ngo tereza baratukuma bata. Abo batereza babatari kubasa kutukuma. Ito batereke tuwe basize. Abo kubantu basa kukikora. Hatinka Asaf niya Asaf. Aine posto mu government ari kutema abantu. Na nente z'abantu. Na namajuga abantu. Lieutenant Kafura Emmanuel. Oine oda kikurwa muri UPDF ari kuza kugira ngo noja kubinga abantu mu itaka ryabo. DPC Sebuyungu. Oine base kugira ngo noragira police na escorting abantu nibizani batemente z'abantu nibihenda amashuga abantu aha behalf yo RDC Katende. Ntwenda kubuza igomba kwiza kugira ngo ojite niko kwiza gukora president. Okwiza ngo itente z'abantu, oyita amashuga abantu, oyita misiri y'abantu, oyita abantu finally. Okitinisa president. Ito ntukutakira ngo ije ogari cyo mu nshonga zaitu. Tirire tukumira businge konka twaraha
ntiza kurugaho tukora imishango erashokene yitu ndasi kutiyamba tutsira abantu bareba ibintu buri zo bano tsindikira okatsindikira cyucuncu tiyakora watsindikira watsindika IGP tiyakora nabanje kuyize ijanashe nyamajwi gaitu ntayitse natugira ngo itundanga muntu zite nigamba biceka bindi ni kihe kiri kugira ngo ndanga muntu ari kugamba semba buri ari kubase muntu kuba naturigomba ito tunyabanye igomba tukazarwa ari kutakanisa iza screening ari kutakanisa iza atayo majwi gaitu kureka bakutakanisa ngo cyane batemente zaitu nisani batema amajwi gaitu nisani baita abantu baitu asafa kareta abantu ba kifesi mission zabo abashitini president nimpendera ninjira Uganda ukagihaho urubanza rwo kufa ubu warwanisa konye ukabano yange ibintu kebe ubu warwanisa omini ukabano yange ibintu nkebe ubu wanisa tito kero rutwa ukabano yange ibintu nkebe ukagira ngo munya Uganda agaricha atunge businge wanayinji atunge businge umuntu wahansi ahurira kari nco watereye uko government tugira mu RC tugira aroko government asab county tuza ha district tuza nationals state house tarota kuchimanya iki kintu ntuza kuzahe strata kiri kintu cyo kugira ngo government cyure tubanze tucyar BBC amajwi tubatandikire Gatema enteze tubatandikire kuzita hatkando businge bwarikire bwabura mbona tukushaba tweshengereza twakaba turere kubi twakine kasinge kona ente bazitemire nti komizona amajwi tubagatema turiyawo ntubona kandi tugarikire twaba kumunonga kandi kurgo tugarahitaka tukagira gabusinge mwe ntwandukushaba mukamihanga tuyambe munonga asafu abasirikare abiziracishayi kutuyamba Maria Mungu abarkurye sente mwe ntwandukushaba ba DPC RDC abo bona tubine kibatuyambire tugarikirwa kubona tugarikirwa mu kiterwa tugarikirwa kuraro mu bishaka ente zetu bazitemere abana baitu tukwakine businge bakariya sente nyingi munonga mwene ente zetu bagarikiye bazitema makagaitu bagashenya turiyo ntubona urgotere zita ko businge buzire munonga kandi ukatugarahita kariyitu mwe ntwandukushaba mukamihanga tuyambe munonga tuyambe CDF turukubi CDF tuyambe eterezo businge mwe ntwandukushaba mukamihanga tuyambe bibi byanjye uyu ni mutama takahatofa mutuyambe amasega aho amazo nibatema nibatirita abantu nibabakoma aje Nikolasi nizarwa Karsina niyo nkurire ungiye kwetegeza na Eshanga Karsina twabetiryaho twatahirwa abantu bitakumanya bayijana tractor bazika amaziba gaitu batufurra aha myanya yitu twabura ubusinge twagenzire bwenu president kuyatugarurire itakariye yitu twahikaho na hatutaha tubuzura ubusinge mbwenu na nyekiro batutahiriye batushanga mu nju banshozamo bankome kitambara amaisho banshoza bandambika aheru batema amajumbu hurire konkamanyiremo abantu babiri abakozi bogwo mukazi Aneti mbamanyire abo kuba nindisa nabo ninyeshana nabo hizi barumwe mbona hatko kuna abagambaho umukazi yayehakana kandi mbarebera abo kuba no mwaziyo Aneti wenka yizireho na nondijo kuyejaho na nondijo baguma hano bambuza ngunoho abaretsere kumwizere mukasente zikwingana kikuza kutunga itaka nibajya ngwitaka naryabo ngwito tutwine broka Dairi insima rahanga abo kusesa amagara gaciro nasima mkamihanga wateka tekiro katugarra amataka gaitu no harba hoci tuturubura kusima abo kuba enebi watkoreye konka mukuru w'ihanga bino kushasha
abo kubonabona kw'abantu abebembeza bari muri government bakubene batwata mukono nibo bariyo nibatwita nturara tushitame mbona gutwita nibatsindika abakutema amaju nibatsindika abakwita amasyo g'abantu nibatema amasyo gaitu ayibambe muzeyi tushobeirwe tugarukira rutaro amasasi nyobo orikundeba nahati ndiye kimuga aha nyina amasasi omu maguru nkahamize ninkijanja bisa n'agamagingo habwa amasasi go batuteire ekiri aha district Mukama Jerry Gombe Mbabazi forest ya Nsowe ekiriho n'ekindi ati MP bakunda aine ba manager be nibareta bacu fefe nk'abantu nka 30 batutahirira obuju babutera amaju bagatema obutaka bukura ogo nawo n'omwahihanga ari aho natwitiraho naye barekya muzigiti na RDC n'omwahihanga agamajinga abantu nibarara heru bababuriza obusingi Kayitare aine ba manager be abebembeirwe bebe mbwena wabaire ekicwero ari aho nareta abantu n'omuhima nk'okuturiya mbwenu kureba omuntu neitondiijo omwihangwe ihano obo muzeyi abo n'abantu abo twashikire ngu tuturane nabo tuganire nabo turiye kumwe mbwenu Kafureka nawe n'omusirikare mukuru ariyo mwihanga n'umwe omuri abo nawe ariyo natwite agamajingo ito bari kugambira amativi batwe nibatwayira bamwe bari ha risk yo kubeita nambwe ko rahurira abantu bafire manyangu n'abantu abo abebembere district kurga erguru RDC DPC nyono bantera amasasi eno randebiri nuko bari aho nuko bari kutwita biso turkubi asafuwe mpundu ziriya wezi mukuma ogo hatogwa ka ogo nuwejeno wa mukamanje tuyambe twafu ihangari yawe ririyo ndashasha abazeire nibashasha abana beitu barikubi mukamihanga twakusaba otwere twafu ebyanje nibyebi akwebaza mukamihanga yabariyo tambanye kiro nayo mushana anyoka stambero bwatugarra myanya yeitu naga majingo tube twahumzeska konka kandi cyabihano iki RDC yagwisaka gwe na DPC oboijo urwa katano RDC kikosi kiyabe yebembere na osi bakayijana batera makagaitu ebishani ekire kintu zonte zubatemere mukamihanga abambe shabazugu bari muri Igomba ebyone batandikire ruguru ya district bajana bamera RDC waka akasiskara twine naye bari cyamuzigita nawe nagurira nawe barumuna batitema bakwatanisa betka twakaba abazuguka bateza enke bizose rumu government zizuri kurya government zikakeba zikashisha izina ryawe zikashisha government iki ukitinisa president otiyambe nte barere bayitema cyona bwargaho bwashisha turire twirkanga situkabwanda mere situkahumwire abebembeza butwayeta barumara RDC na DPC batugira ngo kabayije nagamagingo tubakatikire turiyo tubonabona. Mr. President amenya gange mpiti bakusema Franka era nazaliwa mu mwaka gw'ekyenda ya nazaliwa ku mutala gwe bayita Nsowe vawe nazaliwa mbadde mbeera Nsowe era kwebaza President naku z'omwezi 24 gw'ekumi 2025 bwatuwa omukisa okuddayo mu mataka gaffe Nsowe twasiima Mukama era ne tukwebaza ne tuddayo tuze tukusinkana emirundi ng'ena era tusiima by'otugamba naye kuva lwe twakomawo tuze tuyita mu bulumi obutagambika Mr. President
ng'obulumi bwonna ababutuleetera Mr. RDC, Mr. Diso ne DPC tebatukkiriza kufuna mirembe gye tuli, era baatuteekako fayiro 55 ezitunoonya baagala kutukwata, era ffe abakulembera abantu abo abadda mu forest batunoonya batuteekako fayiro enjogera batuli bubi, era essaawa yonna ojawulira nti tuli mu kkomera. Lwaki? Lwakuba tuyamba abantu okusigala mu bifo byabwe. Mr. President, mbadde nkusaba otuyamba abantu bano, otusindikira amagye agaali gakulirwa Brigadier General Fred Mwesigye Karakwende ne bagenda mu ddiiru ya ssente n'abagagga abaasimba emiti, fe abawejjere ne batuvaako era batulwanyisa, ne bagenda mu ddiiru y'okutusaanyaawo. Tuva ennaku z'omwezi 24 ogw'ekkumi 2025 okutuuka kati tetufunanga mirembe yadde. Batucunya, batukwata, bajja ekiro bakozesa amagye ge watuwa, amagye agakulira Lieutenant Colonel Muhoozi Godfrey ne Maria Mungu ku kisaawe. Abo abantu batunoonya baagala kutukwata, abakulira abantu abo abayambako ku bantu okubaza mu bifo byabwe batunoonya. Kati ekiro balumbye nga bakozesa bakifeesi baabwe ne batulumba wano okujja ne bajja ne batema ente 8 ne bakwata abaana ne babikka ebigoye ku maaso. So Mr. President, tusabye tukwegayiridde tuyambe tutaase ku bantu bano, tukooye tuyambe ku bantu bano. Mr. President, tuyambe tukwegayiridde, essaawa yonna tuli mu matigga. Tusabye President tuyambe tutaase tufune ku mirembe, tuyambe CDF, tuyambe President Museveni, tuyambe akulira police, tuyambe akulira amagye, tuyambe akulira intelligence, tuyambe ebintu byonna tubisindika naye tewali kikolebwako. Wadde tukusaba n'obwembefu obw'ekitalo tukwegayiridde jangu otutaase, tukoye batugamba baagala tumenye essaawa yonna era buli kiro bajja ne batumenya. Saba Mr. President ojja otuyambe tutaase, tukwegayiridde. Ebyo ebyange. Amanya gange bampita Bigaba George, nze ssentebe wa Gomba district omulonde, ate nga nze ssentebe w'eggombolola eno. Olwaleero tukedde mu kikangabwa ne tusanga ng'ente zaffe ziwera 8 nga zitemeddwa abantu be tutamanyi, amajumba nga gakubiddwa wansi, naye ku abo be tususpectinga mujja kubeeramu omusajja gwe bayita Besigye Asafu, kuba tuludde nga tulwanagana naye ku nsonga ly'ettaka ly'Essowe. So twagala okubuulira gavumenti nti abantu be baatuwa batukuume, nze nga chairman ate akulira security eno ndabyemu okudda emabega n'okugamba nti security yeesuuliddeyo ogwa Naggamba. Naddala district security ekulirwa DPC, RDC ne Diso. Mubadde mukola ebikwekweta ekiro nga mukwata abantu abatalina musango ku ssaawa 12 ezo lw'eggulo mubateeka mu kkooti ne mubatwala ku prison. Ebyo byonna bibadde bikolebwa okuyambako abagagga be tuzze tulwanagana nabo emyaka 10. Ebyo byonna tubiraba. Abamu bali compromised, naye tetusazeemu okwekolamu omulimu ng'abatuuze tusobole okukuuma ente zaffe n'okukuuma amayumba gaffe. Kuba tulaba ffe bwe tuloopa ku poliisi ng'abatuuze tetufuna kuyambibwa, era batubuuza muleete ebyapa, muleete ebiboogerako, naye siferi n'ettaka pulezidenti ye yaliwa abantu. Era nze nsaba abasajja be baatusindikira aba UPDF okutukuuma mwongeremu amaanyi, ate namwe tetubagatta kuba district abaatulyamu ddaki olukwe. Kyekyo kimanyiddwa n'omwana ayonka nti district erwanagana n'abatuuze era tetuyamba. Byonna bye bapanga tubimanyi, omuli okukwata chairman wa district nga tannaba kulayira ku lwa nsonga ya Ssowe. Naye ffe tubawadde ewiiki okutereeza ensonga ya Ssowe
obafe tukunga abantu basowe bagende batuule ku district okutuusa lwe balifuna obwenkanya kubanga tetujja kubeera mu bino Katemba. Ettaka president yaliwa abatuuze bano era abatuuze oredde bali ku ttaka lyabwe n'agamba ababbi abapya bagende kati ate mubakomyawo mubawadde amajambiya mubawadde zisirasha batemente z'abantu ate poliisi terina kyekola n'amagye tegalina kyekakola. Ekyo sinza nakukirumamu ekyo omusajja gakulirwa omusajja gwe bayita Asafu Besigye, omusajja gwe bayita Kakulu, omusajja gwe bayita Byaruhanga James, omusajja omusirikale gwe bayita Kafuule Kafuredi. Okitegedde ne bamaneja baabwe be bali mu bino, okitegedde be batwala essente ku district ekuba abantu bano. Ebyo tubimanyi. Nze sirina nsonga okunkwata mujje munteekeko empingo basajja bwabo ku district muntwale mu nsibe naye abantu bano mubawe eddembe kuba president yabawa ettaka lyabwe. Ago ge mazima ag'enkuku nala oba mutegedde. Naye olwaleero amayumba agawera 20 gakubiddwa ne gateekebwa ku ttaka. Ente eziwera 8 zatemeddwa nfu era namwe muzeerabiddeko nfu. Omuntu wakwatira ejjambiya n'atema ente tulinda ateme muntu. Omuntu wakwatira ejjambiya n'atema ente etali emu. Naye ebyo tebitandise leero. Naye abasirikale baffe aba UPDF basebo mukola ki? Abantu be baba bakola operation oba muteeka okukola operation ne mukola ne mukwata abantu abakyamu. Abantu 50 Asafu Besigye be yaleeta baaki n'amajambiya bagagula kyabagamba gaali gaaki. Ffe tetwesiga katugambe nti titwesiga poliisi naye era obwesige bwaffe obusinga bubadde mu UPDF. Naye bino bwe bibaawo ng'ate UPDF etunula kitumalamu amaanyi. Mwebale nnyo mwemalire ddala. Twasanga ente z'abantu nk'ente 8 beitemere n'okufa zifiiri. Konka ebintu tekereza ngu nibikorwa abantu abututahantu Rwanda nabo itaka lya Karsini ninga ibarukweta so mbwe ntushaba security yagomba mwegarikeho mwije mukuma abantu abo go ku president yagambire. Ntushaba na UPDF eyongeremu amaani ekuma abantu abo go ku CDF yakozire ki yaragire bambe twabeshengereza abantu ni bararo mu kutina. Abantu abitaka lyabo president akaribagarira ite tukiriho kubuza ngo naba nibarugayi abantu bashitamye itaka lyabo. Konka nindeba ngo security yeyigomba no shote ne guarding abari kwibita keri abantu baitu nibabakwatanye kiro DP stain cyarukora wewe nka abantu baitu nka 8 bariyo mbihombe bakakwatwa DPC ye kiro ngo yakozira operation achura so shahi 12 babato mu koti shahi mwe babatwara prison Karsini amahema kuru police nkuru na guru abari kurre koti district ya Gomba tetereri eine interest nyingi omwitakomo enkiko zabo zo kwata baba mutwaro mu kihome ngo batwaritaka niyo nangwa ku mu ntwaro mu kihome mu nkome konka abantu mbagarira obusinge bwabo ekyo mwachura abantu mwe konkitwe abantu ba Karsini bakasitama kare amataka gabo uyo hate kituru kutina n'obwo murabo bwo kugenda bakora ki mwabashitya konka ningira ngo security Uganda ina mateka kandi ine security obwo no buntu buke mbone nyenda ngo muhumure ibintu bija kora ki mubija kwa habo kubita keri president akarutereza no kubasa kutugarira nyuma itakeri no kubasa kutugarira nyuma ayitaka lya Karsini bakamabaryo baro ekyo nikyo kubasa kugambira ihanga
konka tureire kubi ente zaitu itemirwe abantu baitu amaju bagateira hasi konka bari kukora ekyo besherekire omu kandi security nebamanyi konka netwe kitwasharaho katuronda abantu netwe tutandike kwerwanaho netwe tukore security yaitu mwebare munonga bareta RPC omusha isawe egi yija okubaramushaho kake konka turiyo nituza mweze ze farm zebakozeremu ebintu ebibi ebyo kusarente. So madam, these are some of the owners of the farms that were attacked. Have their issues, have had their issues for a long time, but their issues are being handled by the Director General. So their issues are before the President as territorial police. Uganda nagamba Uganda madam n'orunyoro narumanya so webale nnyo amanya gange nze Nyamisango naye mbadde sinaba nakutuula bulungi bwe nti nimpulira amawulire ga wano ngamba ate abantu baffe tulina leero tewali kwoza tulina kubeera mu uniform ye tulabe ekiri wano wansi wano ku ground manyiko ensonga nzimanyiko katono ngenda mpola nka nzimanyira simanyi ensonga sinaba zikukwata bulungi kati sagala nkole ensobi naye ekisinze okutuleeta wano okuwulira nti nno ente n'amayumba kati niŋŋamba omukulu wa kitundu kino DPC tugende tulabe abatuuze oba oluusi n'abakoze ekintu bayinza kuba babamanyi tandikira awo kati kyova olaba tuzze wano tuzze na ttiimu nene naye nka balaba obudde butuddukako mbadde nsaba leka okwogera ebingi biyinza nja kuba njogera nkasikakasizza njagala budde ntegeere bulungi ensonga then mmanyi bututuula tewali kisobola kulema nga DPC wagambye omukulu amanye ensonga ati tubasaba obukakamu bwokka obukakamu kawutulinda mukama waffe amalirize ensonga omukulu simanyi oba ali wano kambagambye ndi mupya omukulu leaders. The leader is here. It is called Boya, Pastor Boya. The leader, their leader. To contact Boya, Safureka, Franka Kusima, n'abandi nuko bakubaheza bona. You know you have the Safureka was it. Ikirize tuze mu mubirira asini mwazo mukero shani yamuka adari bakafayo rutin bikajam tusaba ndibuye nako tabbi komewa banyonyore ebizibye ekitundu Chairman Erosino Buriyo n'abantu b'ekitalo yakalamba sabi egamba ekiwandiiko pulezidenti oba yakifulumye oba tekifulumye ninyonyola abantu bajeege baali okusinga okufiirwa obulamu bwabwe
twali no twintambira kintu byonna kisinga okugamba oba president yalagira abantu betuminkiriza banyura abantu badde njagala nnyo RDC kubanga omuntu bwe aludde mu ensonga ziri ebitundu ensonga zinazimanyi kandi agadde aveeyo eriiso lya president anyonyera abantu nti ebyo babagamba babalimba president talagiranga kukola ki kudda we mwali kubanga abantu bano baali muno bano bwe bajja bano ne bavaamu bano ne bakola ebyabwe kati naye bino bakomyewo okuddawa we baali naye kati bino bibatuukako sikiwa nti pulezidenti ayinza okulagira Zambia ne ziyingira ne zitema abantu n'amayumba n'ebiti kwegamba tekibanga pulezidenti alagiranga nti badde we baali kyenjagala okomyewo onyonyole abantu talagiranga nga DPC goga nti oli mugenyi ate osanzeewo DPC nga waali ye talagiranga mbibira muno okuba abantu ebifaananyi oba ono gwe nayogera nawe ku poliisi yali wano waŋŋa nti yaŋŋamba nti okuba ebifaananyi ntomanyi namateeka okuba ebifaananyi teguba musango ate omu yamugamba nti singa nkusangawo nenkuba ekifaananyi nti yamuddamu ti kinkuba nenkuba n'essasi kati oba kituufu ate omukubira kisasi oba si musango ebifaananyi bikkirizibwa oba tebikkirizibwa mbuuza essaawa eno era tugenda kuwa bifaananyi tugambire muzeeyi okubanza we don't go out tetunoonya abantu bacomplaininga abantu ne baije wiitu bakingulawo omusango baija bashoborera nti natunga obuzibu obu n'obu as a matter of fact netupina tiimu twasindika tiimu yajo omu field okudocumentinga n'okumanya ki ekyagiire omu miisho hati tiimu ekiija okuteera ebyo ebishani okworekya what had happened neshaheji tuliyo nituza okuteera ebishani so tekirina ensonga yoona kuteera ebishani biri provided for omu mateeka ga Uganda as evidence habwokuba esaheji muddewo mwali netuddawo naye nze enaku gyenina eryemu president tasobola kujja wano n'atukuuma namwina otukuuma kati mwe tutaddeko amaaso UPDF namwe poliisi naye bajja ne batusalira amabaati bumusana ne bagasala tuyita abatuuze ne bajja ne bagatema nga tulaba ne tuyita abasirikale be batuleta okutuuma batuyamba ne bakwata abantu abo ne babatwala okubasiba ne babatwala batuuka wa DPC naganze sisiba bantu ebo musango bagobera okutwalayo omusango ono yangoyo omusango yagana oguyingizamu nakomawo kanoni navuga nengende kanoni DPC sirimba mu ofisi y'omukama wange wambuza kimu oyina ekyapa oyina ebbala ya pulezidenti yakuwa ekakasa nti odde wambuuza mu ofisi nosindikaatakulimbirira sinza kulimbira nagenda wamuno wasindikako yanyomesa buyombeso ofisi yayitageza kukola kyotamulagidde nongamba nti genda siina musango gwemanyi wano tujja kuwanda olina misango gyamu era najja nengera ku polisi y'ekigezi wenawaaba omusango nefuna kalifaresi mu kigezi ngaolongudde kanoni abantu basiba bayinayina tebabasiba agasawa yakakate guno basibye bamenya amayumba bakomyewo ate bemwatera bazeemu abantu